Beagan Gàidhlig aidir bhí Tripsy agus na Trioblaidean. Be siud an t-Earrach. Fa mise an Tiree ó dheireadh a Mhàirt go dheireadh a Ghiblin. Fa bhiorach againn ó neir, stoirmean agus uisge trom. Fa beagan grèine againn cuideachd. Charó an siide a-mach den h-uain a bheit tighinn don t-saoghal. Bhíonn géirí ag h-uain gach matin agus a a-mach don t-ainm. Is t-ainm a bhí a bhiorach nar a jo hídeam, ach chan le idir cho taitnach nar a an siide donna. Bearlam fuideach as a leapi. Rein na cúirí go maith agus van na h-uain láidir. Charó na carriagean cho páirt an bliana, ach va t-uain bhriá ag an chúire. Sé Tripsy an t-ainm a thug sin ar a chúire. Ach a Gàidhlig ar son triplets. Ha carriage acamsa a bheits a tchicasc na Gàidhlig, agus nar a dhéanaí cuideachd a Gàidhlig ar son triplets. Rigire Trioblaidean. Va Tripsy a tighinn a thula matin ar son bia, agus bin a h-uain na uain a tighinn cóideachd. Ha de fás mór in ise, agus is tileabha a bhí rui sa léim a cha mín dóchas nach bíad na Trioblaidean. Ha mín dóchas gur he trúr bhlach a bheits ionta.